lalong-lalo na king kakatamong bansa. At deta nga ating kapanamdaman, lalo na deta nga lang lilingap karela, at ding biktima na ning kalamidad. At nga tamong manalangin, igpaming at tsuban mo misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo kaya tisulip at tibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, Inginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babayi at nuwan niya pa naman ing buwan ng atyan mo, Jesus. Ligaya king higpat, king anak at king banal na Espiritu. Igpaming at tsubanwa misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, yung ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babayi at nuwan niya pa naman yung buwan ng atyan mo, Jesus. Ligaya king higpat, king anak at king banal na Espiritu. Igpaming at tsubanwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, yung ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babayi at nuwan niya pa naman yung buwan ng atyan mo, Jesus. Ligaya king higpat, king anak at king banal na Espiritu. Pamupos sa panalangin, itamungan po. O mapamakalulong Diyos, tulada ring malungkot, at biring manalig keka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pe kiramdaman ing dakalaluan ng Santa Monica. King pamibalik lub ning anak ng San Agustin. Pagkalam mo sapo kaya kami, ulining pamamilatanda ilang adwa. King tangisan mi naman saing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman saing patawad, ulining malagrasya mo, ulining Ginoong Jesucristo ng anak mo, amponing Espiritu Santo, yanasa. Horacio Emperata laban king COVID-19. Itamungan po.
O mapamakalulu ang puwan nga pagmalasakit ay igpami. Aminan mi na rin kasalanan mi at papakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ang ponbi. Lalapit kami keka kaniting masipita pa mangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahog kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. E mo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Maya pat magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabetala karing kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Joel Manalang, Noel Navarro, at Winnie Gopez. Special intention, Dids and Lita David and family, Father Adrian Paule, Father Raul de los Santos, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rizalina Tolentino. Ordained Anniversary Thanksgiving, Father Carmelo Agustin. Speedy Recovery Daddy Angelina Lising, Remedie Mateo, Angel Pajardo, Carmelita Galang, Felicitas Nocop, Lourdes Clemente, at Jose Cunanan. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis at Flor Mercado.
Intam kinagyunig pamponing anak kamponing banal Espiritu. Amen. Ing ginuman tabiya kaya kayo. At kaya kang timurin, Maya pa abak po kaya kongan. may payabak po ang Kapatad siyanta rin kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang mayupayang tutu. tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat at may niwang kakulangan. Uli na nite, panagapuko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alanganga. Amen. Cristo pakalulu, Cristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, pakadaluan ming kaya kang balayan, at ikabos mo kami kareng kekeng kasalanan. Ing malugod mong kapatawaran, iligtas na kesana king parusang pangain tuliran mi. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ang anak mo, mabibiyat magari kambemwat ning banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibad, king sulat ng Pablo, karing tao Pilipos. Itamo rin tinanggap king tune circumcision. Uling sa sambantaya ing Diyos, agpang king kayang Espiritu, at miyat da ng tamong tula king bietamong makayagong kang Kristo Jesus. Eta kailangan manalig king seremonyas ning pamanyugat king katawan. Nung ing katunayan amayakit king katawan, yamu ing pisasabian. Ako na ing mumunang sukat manalig king antikaniting seremonya. Nung isipan ni Numan, ing malyaryang manalig king seremonyang antikaniti, ako lalo kong ating matulid, misip makanyan. May circumcision ko, inyang parminggo ko pa mong makabait. Penganak da kong Israelita, king tribo ng Benjamin, metong kong tune, Hebreo. Nung ing pamanupad king batas, yan naman ing pisasabihan, metong kong sadyang Pariseo. Tutukeng pigmalasakitan ing batas, anggapin king ligalik ke ing iglesia. Inyanong tungkol mo, king pamanupad kareting kautusan, alalang apintas ka na ako. Dapat deting sablang bagay asukat kong lawan, antimong kapakinabangnan. Ngeni lalawen ko lang, antimong pangalugi, alang-alang kang Kristo. At emuding bagay reti, nune isablang lalawan kong alang kapakinablangnan, alang-alang king meto nga bagay at tutong maulaga. Iti yat aliwa, nune ing ako, akilala kay Kristo Jesus, aginuko.
Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Bustan lang tumula ring pusong magdulap king Ginoo. Bustan lang tumula ring pusong magdulap, King Ginoo. Ibali tayo ing makapagmulala ng depatan. Tumula kayo ulining banal ng lagyo. Bustan lang tumula ring sablang sasamba kayo. Bustan lang tumula ring pusong magdulap, King Ginoo. Panintunan niya ing Ginoo at kayang sikanan. Ing pamagdulap kaya, eyo sana kakalingwan. Eyo la sana kakalingwan, ding mala akayang depatan, at ding pisyag ng kayatulan. Bustan lang tumula ring pusong magdulap, King Ginoo. O lahi ng Abraham, akayang talasuyo. O anak ng Jacob, a pinili ning Ginoo. Ing Ginoo yung kakatamang Diyos, ding kayang kautusan, para king mabilog ayatola. Bustan lang tumula ring pusong magdulap, King Ginoo. Parangalantaya po yung maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Ding kakong tupa, makiramdam laking siwala ko, at akikilala kula, at tutukila kanako. Alleluia, 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 alleluia. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At kekan timurin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang Lukas. Ligaya keka, O Ginoo. Kanitang misan dinapit da kang Jesus ding dakal at alapan yung ilbis at palpikasada. Ban makiramdam kaya. Nibubulungan na rin pariseyo at ding eskriba. Ngara, ing taong iti makisalamuhay at makisulo kareng makasalanan. Inya salita ng Jesus kareda iting talimhaga. O numong ing metong kaya kayo at inyang dinala na tupa at kay batingan niyang metong kareti, nano ing dabdana. Lakwana na rin siya mapulot siyam king pastulan at panintunane ing mewala hanggang eneyakit. At nung akit na ne masayaning pusanan king pagona at iuline. Kay ba't kumbira na lang anding kakalugurana at kasiping bale. Sabyana kareda, matula kong tuto, uling ikit kayong tupa kong mebating, munta kayo keni magsayata mo. Sabyan ko kaya kayo, makanyan mo naman, mika migit akasayahan ka rin banwa, uli ning makasalanan na sisisit pa ang gulot king kayang kasalanan, kesa ka rin siyam apulot siyam abanal, aye kailangan sumisi. O numong ing metong ababaing at ing apulong kwaltang pilak, ke batingan niyang metong kareti, nano ing dabdana. Sindiyang sulu, palisaning bale at panintunaning niya masamas, hanggang eneyakit. Nung akit na ne, kumbira na da rin kayang kakaluguran at kasiping bale. Sabyana kareda, matula kong tutu, uling ikit kayong may wala kong kwaltang pilak. Munta kayo keni, magsayata mo. Sabyan ko kaya kayo, makanyan mo namang mika kasayahan ka ring anghel ng Diyos,
uli ning makasalanan na sisisit pa ing gulod king kayang kasalanan. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Mayap abak po kaya kayongan. Maya payabak po Ngadang sasabi, birds with the same feather flock together. Nung ninulakan ureng taong ating pare-parewong hilig, pare-parewong interes, pare-parewong kagiwan, pare-parewong puri, siguradong akit mula, idareng mikakagrupo, idareng mikakaduguran, idareng miyumpuk-umpuk, idareng miyabe-yabe. Halimbawa na mo po, bado mong bado, nung rengaliwa, dagis laking pisamban. Bakit? O magumpukan na rin kayong gilid-gilid, met nga yung pisab yan da, daning bayong chismis, kayong kilog na rin pisamban. Diba? Rengaliwa naman, bado mula naman, nung ila reng mikakagrupo, kayong session kada gadpanapon. Ngadang kagad ni pag-text na ano ng oras, magklase ta na, no ka rin ta magklase, ninong maglantang karetang makanyan o kaya retang mag-swimming ang makanyan. Bado mo rin nung ila rin mahilig miminom. O no ka rin tamong eni nga da, kaya tatamong tindahan ng apong Torya o kaya tatamong tindahan ng apong Maria, etc. etc. Kaya pintutupin po, ayalatame ing metong a tao at ayalakme nung nanuyang klaseng tao, agbang ka rin kayang mismong pakyabayan. At makaniniyak po yung pamanisip da po rin pariseyo. Yung pamanisip da rin pariseyo, yung kaya katang ebanghelyo makanyan. Kailangan nung makasalanan ka, kaya bemo mo rin makasalanan. Kailangan kung mayap ka rin, kaya bemo mo dapat rin mayap. Ing mayap iya pwedeng makisalamuha king marok, at ing marok iya pwedeng makisalamuha king mismong mayap. Kaya pinbalami gawa da rin pariseyo na ano ita, pinit nade inyato, at ing yato para ka rin mayap, at ing yato para ka rin marok, at ingisipan da, iya pwedeng makyabe ing mayap, king mismong marok, uling maging marokya, at ing marok iya pwedeng makyabe ka ring mayap, uling mga rinatanda, ring mismong at king mismong kayapan. Dapat ing ginutamong Yesu Kristo, He has broken this boundary. Lekone ining separation na iti, lekone ining mismong pamiyumpuk-umpuk ka iti, lekoning pami grupo-grupo dareng maya pampopang marok. Bakit? Bangkanita ipakit ng tutu at ipakit na usto nung nanuya ing tunay ng naturalesa ning mismong tao. At tinipin po yung mga katulan ing ginutamong Yeso Kristo, tao yang tutu, ang popang Diyos nemang tutu. Pero itamo, tao tamong tutu mo rin. Bakit itamong tao, taya ay intindihan ing kaya katangpang tao, pero bakit ang ginutamong Yeso Kristo, mas ay intindihan kaysa kaya katamo? Inya pinining bakit na kaya katamo ng ginutang Yeso Kristo, kaya ning pangalako na, nining separation na iti. Nanong bakit na kaya katamo, papakit na kaya katamo nung makanano tayang intindihan ing kaya katangpang tao. Yes, we may be broken. It may be a broken humanity, but it is also a grace-filled humanity. Wa posible makasalanan, pero anjang ating pamikasala, maragulya pa mo rin ng kayapan. Wa posible mayap ka, pero mo asabing puro kang mayap, ating mo rin karokan. Ining papakit na kaya katamo ning Ginoo, bangka ni taking pamanintindi, tamo kaya ning realidad na ning kaya katang pangatawo, the more that we would understand one another, the more that we would appreciate one another, and the more that we would be self-conscious karing kaya katang miyayaliwang gagawan king kaya katang pamibiyebye.
Inya pinili po yung nakikatam ni Ginutang Yesu Kristo. Nung bakit kwento na da rening talimagang areti. Uling pari kilana la ka rening pariseyo ay isipan da ila mo ring bukod mayap, isipan da lang marok kareda. At rening namang para mo ring karening marok na isipan dang makantala ka rin at ala ng paralan bang kanita maging mayap mo rin kareda. Ining pepakit na karening adwang umpok. Pepakit na anjang mayap ka po pang marok ka. Rening adwang areti, samud la at sangkap na la ning biye na ning metong atawo. Inyapin nung lawan ming tawo na nuya, polkadat siya po yung tawo. Ene man purong maputi, ene man purong matuling. Polkadat tamo. Uling pisamot tamong mayap ang kong pisamot tamong marok. Pero bista man nating karokan kaya katamo, ingapong Ginoo yang alang patugot mame grasya, ban pasulungan ing kayapan king kaya katang mismong pamibiyabye. Kaya kadugurang kapatid, sana mabiyas tamong intindihan iting realidad king kaya katamong biye. Potang nga intindihan niya po ite, maging manene ka potang magkamadi ka king kaya kang sarili. Maging manene ka naman at makapanintindi ka rin kapatid mong magkamali. Uling palo mo, iyaan po pay ka, pareho ko mo. Pareho kayong mayap, pareho ko mo ring maraw. Parehong ating karokan, pero pareho mo ring ating Diyos, king balang metong at metong. Sana hindi po yung lagi tang babakalan ka rin kaya katang pilubluban na pong kaisipan. Bangking pami bakal tamo kaniting realidad iti, we will never judge other people for their mistakes. And we will never judge ourselves why we did such a thing. Uning balo tamo rin, ingke katamong pangataw marupukya mo, at uning marupukya, ing grasya ni nga pong Ginoo, yamong mangat mo, yamong manyadsad, at yamong mangumpleto king kaya katampang tao. Ulitan kepo, yes, it may be a broken humanity, but it is also a grace-filled humanity. Talakad tapo. Kareng balang kayadwananing pakibat tamo, Ginoo, alangang ing lugod mo. Ginoo alanangga ing lugod mo. Para king Santa Iglesia, Ginoo, gawan mo kayong masipag aanib. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, alanangga ing lugod mo. Para king yatong makasalanan, Ginoo, emo kay wawaksigin kaya kang arapan. Nunelinisan mo kami karing kekeng kasalanan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, alanangga ing lugod mo. Para karing manalipos ta, liligalig at magligbak king kekang iglesia, manugpesa ing kekang grasya, laban king karelang dewakan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, alangang ing lugod mo. Para king kekatang komunidad kristyana, pagkaluba nakatasan ng metong abayong espiritong matatag. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, alangang ing lugod mo. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. Ikba karaguning kasaya na miras banwa, nung sumisiyeng metong nga makasalanan, katman ming banwa king antika niting tula, at ibayong mo kami, agpangking lugod mo, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na la at muntaking libutan. Kami
Manalangin kayo, kaduguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapan ng Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, king mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, kapamilatanan niting sakripisyo ning kapayapan at kapurian, mit mong lunos mo keng linisan karing kekeng kasalanan, at patnubayan mo sana rin kaya kaming kapagnasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka ang timurin, Iyat na yoring puso yo. makayat na no, king ginu. Pasalamatan tayo ang Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelangan ning tao. At inyang mga intulid siyang miparusan. King kaya kang pakadudo kaya kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Kapamilatana ring anghel at ning sablang koro ning banwa. Mit mong kapagmulalan ng sasamba arapan mo, ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mit mong tulay ang dalit ning kekang ligaya, at ngaming ang kakanta. Banal, banal yang Gino, Diyos sa mayupaya. Mitmu yang banwa, mitmu yang yatu, ingkang kang ligaya. O sana, ingkang katasata, o sana, ingkang katasata, Nuan yaing darata, ilagyo ing Gino. Nuan yaing darata, ilagyo ing Gino. O sana, ingkang katasata, ingkang katasata, ingkang katasata, Tunay kapin banaloy paiking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapet pepasalamat yakeka, piraso net binyene karingkeyang disipulos at ngana, kwananieti kongan at kananye, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ning kadis karingkeyang disipulos at ngana, kwananieti kongan at minumko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo ampon para karing sabla, ban keta mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Cristo medea, Cristo medea, Cristo medea, at datang yang pasipayo. Inyangin ning gaganakan mi o ikpaing kamatayan at pamanyobli ng mebyen ning anak mo. Daraw mi ake kay ting tinapen ning beting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan ke ka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo ke ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papay Florentino, kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mie, at ding sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya be ng Maria yung Birhen Duning Diyos, kaya be ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at inupad king man mong kaburian king kaya kabaning panabon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan na kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman king alanganga. Ngayon ni mausta king igpa kareng amanong tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadulo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekay kayarian, at ikayupayan, at
Ginoong Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kasalanan mi. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia. At pamayapan mo yung panbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Amen. Kapayapaan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kekan timuri. Ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan. Kapayapan. Cordero ning Diyos, ang ilalako, ing kasalanan niyadu. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang ilalako, ing kasalanan niyadu. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, ing kasalanan niyadu. Ibigay kay kami, ing kapayapan. Ibigay kay kami, ing kapayapan. Bigyan mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Bigyan mo ing kapayapan. Niyo'y Kristo, ing kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng iyatu, nuwan na rin mayaws king apunanan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keka. Dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O igpaming malugod, kapamilatan da rin kalam matinggap mi, patawaran mo sana rin kaya kaming kasalanan. Sopan mo kaya sanang miwas kareti, king paintungol, at busan mong siwanda ka king mabilog ming puso. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ginuman tabiya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa lubos maipaya, ing igpaing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dawon ne, umeta mo king pakadudo ng Kristo. Salamat, King Diyos.